o ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia mala malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tau tai ai lava sauma e afe E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tau tai ai lava sauma e afe
Lava o te tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa te si lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga para i whaasausanga O le jam la loa e ki siwa siwa ai Whai au tika whaafia fia mai Whiko mi ai solo pai whai e nice Se mai I se lana mai Sago mai chara mai Loa shake down down Make your body go round round Luma lano Whai ai au whai Take shot, then you better take stock. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please me like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire than Moana. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want the true love, Johnny and Mahana. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's online bling. Bring that phone, I'm on my way. Send you back right home and away. Yo. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fifilanga ngai fa tala vantu le rivango la ulio la so lulu la so le tupu la so no le masino o kuso lua filu lima malo le soi fu marwia malalangi e baba wa tatu ulia ele o ngā tutonu ngale mu o ngā wenga tutu ma fiva lo filima elanga tupu i leo le fianga ye o le whanau ma onga ya malo le o sa malo le tawanta e ula wana wha manu manu winga o le tau wha ta ye le o matua i manu rutele e le rivaengo la o dia lo fa manu ia manu ka neita lo sia o le dalo so longa le ia fuanga malawa singa e pe ona finga ye malo to pa ia malo to manu so se pinto no ni sila so se entro o la lang o tara fa tur por kala me la o li ma funga bo ya oi e mo mona molile fa malo le telenga ya titi e pe ona yelo to ma tanga mai le ta ona lila si le me fu stimulate ma want to le to fa si le rivaengo la uli si o foi le tu lai fa ile fia na nei ya o swinga mali e wingo le tau le nei foi vai tau le sa le manu lu le wi tanto le foi me tau want to le tanto to wi samo alo fa bien le on dan ta o emis ya o lo fa le ma le ngona si na manu lu foi le ya ai foi la o foi mo lanto o fu ma fa fana ele malu la vale ai jasia so ye va pena lava ya le yo langa o so le yo so foi ya o fa le tele o so anto to na balosi ya o so foi ya o e alu tango voi le ya o nei le tu sele malo si nei na nei po antaya ya po an na fifo ya le fa jana fa tu ya ona pa ya le tu alo to suina le po yo le so se fatta fa to lava ma futo mai pe le to tu fa wa le radio samo ma lo le nganu ma lo le tantano to ma tina ma tu pa anga ma sani le tanto wala le ya ma futo mai le ile so le so o wa la vale to tu e pe yo na fe ya ma lo ya tu le on sa malo fo i ale fa manos la manos yo le du talo si yo le dai tau fo yanga i tanto e nga lu e wa se mruia mo ata mo nei tanto ai ngai nei sila ile fa la mi lo ale malo ma tu wale wa mana fa i lo mai le venga so na se ma vai tu amatanga le vengas o le fa i lo mai yo le a ave sia i su enga voi yo le NCA o suenga ia e au fia i le senga sulta sianga e le senga se fulu male ton o lo i le fa mo a matanga na koleni e fa ya onga mai le tau sanga fo lua filu ono mane lua filu fitu o no o tulo le tau sanga e lua filu va o le tau sanga mo le da e o le a fa malo sia i lo le tau avena e fa na le senga sulta e fa malo sia lo no winga compulsory e le ko i se me foi le o io che manga e avere in rischio che mana o avere numero e ono le palasi la no fa maunga e ma tulanga fo e pe ona sai e le fa ti dunga le NCA wa le NCA la toia e se fo ilo na fa ti dunga i to tonu le lus funtu sanga le o to na yatu e mai e fe ono fo ila to e le sa maruia ia la to o langa o ina ya wa mna tu le malo timini o to na fo se swinga ya ono le sa wa e lano i fo le rima sul pasi e ale le pasi o tanto i mele no mera male inglisi ni su tu sanga ya ole tu sanga la da ole a su ya ya ma ole fa malo si ya e la le beka o se e le fa ilonga i lo sing sultas ya ole award fo ile ole ale to ya la le NCA level 1 ona sangle tu tonu le lua filwave ole a ya ile me ta ole national New Zealand National Certificate ya e au siele ila tolo singa se fulu mo lua o no on tuile singa se fulu mo to ole a yai fo ilisi fa in longa ole asu ya ma yai le NCA level 3 ya talo sia ole a yai so na mo alu mo fa na ya wai ka su ile va ngale ya e se atuai ya mo le tulanga o to finga na ya lo mo fa na ya talo si fo ala va pena ona level 10 e su e afo le fa tino ye fa ya onga le swinga o le timi ni o le tana le fa li o so firinga i lunga na o le afo upenga ta fa ilang ala mutanga wenga wa onga ai fa mutana le so e fa ngatai i le afo ia la mudan tu lo so firinga lo tusia i le so se fulu ma le lima o le masina o se tema e ma tuana le wono aso le lima sino o kusu o lo ki vai ku i kasi lua kolu ma le afa
Ia an wan tuai lola ia lea i le masina o se te lonoing. Toi tasi le masina mana yaso. O le tutoi. E mawhai e ona wha ali whiri ngalo mātua. Whai a onga, pule a onga, komiti o a onga. Ia pule hala vara ko inga kanga kai kongo ngiusina. O le ufa ngā solo. Ia le me tau o le wha dala noanga. Ia. Ai mara tua whaila. A sui vore whai ngā malo. E mawhai whanau maise whai ngā malo fau. Pea wha pe maua i la tau ia le lua vai tolu. O tu tonu o le pāre mene riusila. Ia mawhai whu se la kou ia suing. Ia makele a koe ia maringi ngifu o ko. Ia ele whiwha le lise mea ia umina whao ngā. Mo alo mwhana o le tru. Na paula le vaenga leo le asu ia o lau te tau wa aia tuai fo i le maa na ia telefon. O le a ave se ai le mentau. O le fuel tax. Ia po le la funga le te tongina. I leu tuina o lau pensin. Ia, le kiso lau tawa. O e si la fia, o le makua ke leo lau la fonga ngai kokongi i tutonu o le penisini ma le kiso. Ia, ia nga, o lea lau fa mele fa mtalanga e pe ona tuina, me li poti le tae ona li la. O lea ua mali li ele ka penenta, e nisi o suinga o le awa pe lea ona faya. I le tulanga lea o la fonga e pe ona iai. I le tongina leo lau pensini po le utuina o lau ta'wale ma le kiso. Ia, ma o le asuia la. E avi sea mai o i le tutongina i o i le pamu. Ai o le a ta ua loa. O le a sui. I le mele ka o le Electronic Road User Charges. Ma le tua le tengiti. Na o ta'wale la vai alu le kiso. O le kokongi ka ko kilomika. Ia, o le mea ka o le Road User Charge. E fu te mea ngalo ia tato. Ia on sa leo fa manatu sa we to marsala. Ia o le mela le o le afai. Ona o le mafu anga. E sa o le mafu anga le fa mai. O ye inta vale. O sa le vai terminate. E la i titi le pengi singi ma le kiso ya wai. E umi ona fa nga pe umi ya kilomita e fa ona fa nga nai. A sa la kamanga. Ia e pe le fe ka wi fo le pa fa tu sa la ta vale. Ma ta vale alu le tisi. Ia e mantuala a fio ska vale le lua fe ma le lima. Ia e le ma fio na fa tu sa mai le ma ba e alu le ta vale le lua fe ma le lima. Ma le ka vale o le lua fe lua lima. E fai a si ma mau o le alu a le ta vale fo. Nei lo le alu o le ta vale tuai. O lona wingala o le fe mai le swingon tu la fono le. A fai ma mau le me alu e lau ta vale. E umina e solia lunga o le awara kele. Ane maa lo ngi usila. O longo winga fo. E kakau o nga feo lono na una fonga i tuto. E o le hala so langona i ele dan tula. Ia ui. O se mele like. A fai ma maule me ma e fa o nga ina so le awala. E tau fui lana feo lono na una fonga. A fa pe o nga ai. E paka le rila o ka vale le fan. Ke wailu mo le fan. E reila se meo la e kongi na fonga ke le e fu. Ia e se ka ko fa ka ia. Ia pole ale tulanga le ai. Family tala le tu to toi. O le time le dei. E masano toi titia fitu se fulu sen. Ile lita o le peni sini le utu ai la uta vale le temini. Ia o le la fonga le da. E ta ua o le fuel excise duty. Fiku se fulu sen. Ia ai vai le i tango peni sini e le temini o na pa u. Masalo e luan ta la lusu mon tupu lua ta la fast food. Ia ngai kangole ko e sele la funga le fitus fulsen. Alla se ngala funga so. Makua ke le or kuper mano le mo me. Ia la ngole fa le e tanto ko wala ma fa ye si vanga. Uma. Ia ole talada mo ele di vanga le awu. Ai marisi au kan. Se sauda. Se i sau se tain. Se sema se kai. Ia va ku fa le ia la talada mo oe. Ile mele ta ua paka i lunga o le awana. E iai le ainga o le makua malia. O kire ka ua kuopo le ale ainga, le ale tu ainga. Ko file kong ua mai le ainga. E ua fai maa nako wa mio. Le fa mai o le nako paka ku i lunga o le awarake. Singa ainga tasa mana tu o umafafonga Fia faalia tu Nei mea uma Totonu ia u
fai e fai atu O ulangona fa awhetai atu O iloa ua mautino Malo uanganga Mana tua pe ao malanga Sungang Teu mau I tai lo fatu Tava mamau Mana tua maya u Tuunga mau E whaavava Si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tala, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I Mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo I lātou is full on tausanga malunga atu, whaapea matuipui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma I Mangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
tau mo le aso. Ia pūlea e le alofa lou loto. Let love conquer your heart. Filemoni, o le foi upu e se fulu, i le foi upu e se fulu ma le lua. O te ai o yatu i a te oe, mo lo uatali i o Onesemo, o le na whānaua e au, a o noa noa tia au. Sa le au ngā o ia i a te oe, a o le nei, e au ngā tele i a te oe, a toa ma au. Ia pūlea e le alofa lou loto. Let love conquer your heart. O Filemoni, o se tai longa o le e kālesia i Kolose. A o se wō mamae ma mawhanawhana a Paulo. E iai le au nā Filemoni, e ingoa i a Onesemo. O le au na lea, ua le whaamaoni i le tausinga o tupe a Filemoni. Ua fia pule ma so ona fai. Ua sola ese mai Kolose. Ai a ngai atu i Roma. Ina ua taunu Onesemo i Roma. Na wheiroa i ai ma Paulo i le whale pui pui. O i. Na o ina i loa e Paulo. I le tala le lei i a Yesu Keriso. Mata pena Onesemo e whai ma au auna a le atua. Ua lofa i ai Paulo i le suinga o lona o langa. Ua sala mō mai lona anga le anga i a Filemoni. Ua alu i luma i lona wha atua tua. O le mafua anga lea. Na tūsia ai e Paulo le tusi lea i a Filemoni. Ai alu ma Onesemo. Ina ia toe whai ai se la whaale lenga. Whai mai Paulo i a Filemoni. Filemoni. Ua o toe au ina atu Onesemo i a te oe. Ua uma ona o ua o ina. O se tangata ua salamo. O se tangata ua sili o na ngā i a te au i le whare pui pui. O se tangata e au ngā mō le ngā ruenga le atua. A o lea ua o tūsia le neitusi. Ma aluatu ma Onesemo. Se ia toe whai sa o lua whaalelenga. Ma lau tālo sanga Filemoni. Ia pūlea ele alofa. Lou loto ma lau whaato whaalainga. Ia e talia Onesemo. Ma wha o ngā ina o ia. Ile ngā ruenga le atua. E ese le tele o whaafita auri whaapenei o tātou waso. O tangata tātou te anga le lei iai. Ai uma loa le anga le lei. Nofo loa ma whaise mea le anga. Sola ese malou a inga. E ese le toa tele o tangata whaapenei. E sulu mai i lou whale. Sulu mai i a te oe mō se whesoasoani. Whai i ailau ngā ruenga alofa. Ai nofo ma whai le mea leanga. Ma fuli tua mai. Ma sola ese. Ai mana ia si. Whale a onga ua tāpena e Paulo mō tātou le nei aso. O le mea mō mua. O le au wala na whai e Paulo. E toe mo moli a Onesemo se i whai mō mua se le lenga ma Filemoni. Ua mauanga tā i nei aso. Whaale lenga. I le vā o tātou. Ma tangata na tātou wanga le lei iai. Ai furi tua mai. O le awa onga mana i a Paulo. Samoa e. A iai tangata whaapea na e anga le lei iai. Na e alofa iai. Na e fesoa soani iai. Ai whai mai se mea leanga i a te oe, ma sola ese. Whai mai le tusia, Paulo i a Filemoni. Ave le avanoa, i le tangata ua se, e toi whaale leia i lo nao langa. Ia tuu le avanoa, i le tangata ua angasala,
e toe whaasao ai lana mea ua sese. Whai mai Paulo ia Filemoni. Filemoni, ia pūlea e lea lofa, lau tō whā, ma lau wha au tautanga. Ile nei fo i aso. A whea ngai tātou i whe au mga luenga. Ai a pe a pūlea ia, lou loto. I lea lofa o lea tua. I le tangata ua na whaia maia se mea leanga i a te oe. Tātou te tāru. Lea tua sili sili e se. Lea tua alofa muti muti vale umalava. Lilingi mai au whaamanu ianga i le ala usu o tangata i fe au mga luenga o le nei aso. Lilingi mai au whaamanu ianga i le o fisa nei o le au whaasalalau ma le au ngālu lue i a lii matama itai. I le leiti o ma le televise. Lea tuai. Hao o maia i mātou. I teimi e whai mai ai e tangata ni mea leanga i a i mātou. Ina ua umaona o mātou wanga le lei atu. Ia pūlea la mātou tō whā ma le whaau tautanga. I e loua lofa tū noa. Ia avele ava noa. I le tangata ua se se. E toe whaasao ma whaale lei ai. Mea se se ua na whaia. Lea tū ai. Tātou ia malau fio i le nei aso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
mali na o le sunga ia tala lima ta o le rikang o le woli balakase. O ia Yesu. Ayo. Ele ia se mawai le file mo. Ele mawa mai tani o tatu mana onga. Ia e fua lea ilana pule whaasoa. Ua fo sia le pule ar going. O le menga ke fiu e whaaka. In this update, New Zealand's economic recovery is still stuck in a rut. Unemployment's reached a 5-year high of 5.2%. Economists are divided on whether it's peaked or could rise even higher. The Herald's Liam Dan says anxiety about job security and AI is having ripple effects across the economy. There are a lot of professional people feeling quite uncertain about it all. That just makes people a little bit more cautious, and of course then they don't spend, and then the retailers struggle. A power company boss says it's important to invest in renewable and non-renewable energy sources. A Big Four power companies plan to set up an energy stockpile holding 600,000 tonnes of coal. Mercury Energy Chief Executive Stu Hamilton says it's needed as a backup. He says the environment for renewables is good at the moment. There's signals that are being sent to say, do it at pace, and we're going at pace. The issue is, how long does it take to actually bring some of those on stream? Advice for internet users whose New Zealand logins and passwords are for sale on the dark web. Firm NWeb has found almost 200,000 compromised credentials on offer linked to local organisations and companies. They include government agencies, healthcare providers and one of the 4 big banks. Gorilla Tech head Paul Spain says they get through common security fails. We've probably over a period of years all been told never use the same password in multiple places, use password managers, but we're unfortunately, as humans, not perfect at these things. We know what we should do, but we don't. 2 new charter schools have got the green light in Auckland next year. Te Kapihu Whetū Tamaki will be a boarding school for year 11 to 13 students. It's already operating in Whangare's, teaching students in Te Reo Māori and English. And Forest School in Warkworth already runs a 1-day-a-week program and will expand. Its primary age students spend the majority of time learning in and about the outdoors. And that's your update. To sport, it appears Auckland FC have settled on the replacement for departed Colombian winger Neida Moreno. The Herald reports that the A-League Football Club are close to a deal with Australian age group international Lachlan Brook. The 24-year-old was most recently with Major League Soccer outfit Real Sand Lake, moving from Western Sydney Wanderers in July last year. 2-time Olympian David Leite headlines a New Zealand team named for the weightlifting world champs in Norway in October. The Commonwealth Games gold and silver medalist is joined by Tokyo 2021 Olympian Cameron McTaggart and the 7-strong Kiwi contingent. A group of 5 women includes 2022 Commonwealth Games representative Emma McIntyre. And that's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. It's your left feet in love.
Pomali o sila the man i le rivango le awoli sa mo le anturu tofi le o se anturu Taliola ele kan taliola fantunga mai le ha mo Exodus band tuita ya ela male sunga ya sive vanga wale sila rivango le awoli ya male tanto fantunga dai va vanto fo tanto programa fanga solo le rivango le awoli le solunu le ya sono le rimasino kuso lua fe Lua se fulu male lima. E pe ona unta ustimi usola. Te le kala mali happy de mali ke foi de kala. Na u foi tau ia ile tai ona leila. O le tala e va pe. E ile fale o ainga wa o le tele on tanto va. E ei fale fo. O le awa wa fa fesanga I foi le ia fale. A wa putu foi fale. Ya ola la fe mai le tala ale tua oi o be ola inga le e la tok te fa sanga wa fai mala ko wa mio le mele lu e sele la tok ta vale mai le paka le lu mo le tele o da vi fo le ko ne le po fe me mai a vi fo fa ku e lu mo le paka yo le paka ngo ta vale o le mala o tupu o foi so la mi la inga na o tu lo mala inga le tuau ave se lo marco ave se lo marco ai fa paka ina le la tu tavale ia ai lui for cabano ale e angal fale le e ia le con a lui for tu wela na facil silanga I lu mole o fa mala mol tavale o le bela e mali e fa mai o le avo o mai o le facil silanga o le matua le anga o la wabta vale ko sol kalanga I lungo fa silanga ia ko le anga mala paka ka vale fa baila ia le o le tala o te tau o na fa binoi ese la ta vale o le makwa ulorga ia le da ile fa per time ia fa mai hey you absolutely suck at parking ia na fa mai le o fa mtalanga I pito ila flip over to see the reason Yo. Oka engi ma fa makalanga ye sa wai ile tu ole ka te pe ole kan wale le business. Ole leva mai parked in a reserved space. Olo knowing a fa sa mo ole wa parka le ta vale. Ale tua o ile tangata le fosi ile ku o ko ni lunga ka paka. Ise no fa ngolo fa le mo ila tau mala la tu ainga. Ia, o mele kanar ka mano ale. Ol makwa pa o langak. Mainga kiri ave seinga ia lan tavale. Ia, ona fesili lola ia lea ile vaenga o femalanga inga a New Zealand. O le ale tula fono o me io ka paka I lungo ala tele vave o le ile mafio nga loia. Wana bantala no ia mala sunga le ni santini ya tumar vau siki ashu. So tasi o porkalamea o manto nga lului. E lunga o le porkalame foi le o ema le tula fono. Ia e foi la ni se le malu le tanto o le na vala au mai fa mai. Se o lo fale e ia mala o paka I lumo le awala tele. Lumo le awala tele. Fa mo le mori. O le sa onga o si o ka ko wa mio. E le ai mases e pule le ka paka I lumo le awala tele. Awa le foi ma se o tanto. E pule I le awala tele. O le me foi dai ta wai o le awala tele. Ona e pule a. E pule anu. O te tonu o le nei tonu o New Zealand so se tonu la volan. Se I vanganda. Ua ia se fa silsilanga e fa pipi. I lumor ka paka I lumor awala tele. Ma fa pe mai se fa mtalanga ua fa leo le huina ka pakale ia pol fa punga fa Britania we se reserve ia polo reserve le ka pakale ia mo pai mala fai ai le ma fai onga e arwa como sa ko no le no po fele benga ngoi mai nga ko na e alwan tu le fa tu i lumor ka paka o ka paka o le ka paka mo tangata uma mo so se tangata I so se taimi o le aso
Ia, o le tūlanga le da. Ai, o i fo la ma tangata i pio, tangata le male ainga le fai mai la tūtala. O le la kou ainga. E kōlua la kou kawali. O la e paka i tutono o whanta avale, la tūta avale lua. A le paka le so o mai lava ma la tū whale. O na ua whale o leo mo le la tūta avale lon tō. Hia. Ko so le kala ale whawhine. O le whai mai. O lo tō lua antu ai mena tū le kou ni o. A wā a sau lo tō lolo no inga le lopo whire me pakai. Ia, se i whaafonga leima i ala lau sunga. A whai e kere i whaunsia se kāpaka. A whai fu e leo iai, ia lo i ngoa e lunga o kāpaka. Po o se wha silsilanga. O le tala leo le tala moni a mo tātou umala. E le wha pia a kūre kāpaka i lunga o koufale. Ngā pule i leo o kūre i le kāpaka. E lea se singa. Ia bale mea fui lele o le footpath. Nai luma ia po o whafui wholo maunta po o lau lau. Ia male mukia ngai ei au ka whole footpath pa a o iai. E mo i o ngai alu lau kupe mo aile vau. Ai e leva e la vea i lalo o le whanua na i eilo maunta po o lau lau. O mena e tau o whanua o le council. O le mea lau te atai, whaapea. Sol. Ana whaapea o se a inga sa mo. Lea la na tu i whaer ko e ngā notice lea. Au. Ai longa e kap ke ko e whaapea ma whaise kalamari i ai. Ai o le tūlanga e pi o na tā ua mai. Ia ua o i whaia o ngā university. E i le whina ngalo whaalia. O le ali i whaia o ngā le university o Aukilani. Ia Professor Dr. Tim Welsh. O le ana te o ina i le tūlanga lea o tau whemaranga inga ia o le whausia o whale ia ma awala ia e misi lava le whausia leo no whanga tū tutonu i tutonu o mene i o ai whamai o le amio le wā e mele vai timili io e le o se mea fwoi le ia ua nofunofuā tipu tupu whamai o i eile koe ngā si kaili leo sau le vai timili a wha peo lau whale ma nei a lau whale. E te tau fui la o nei e ma se wahe ngole a wana le kāpaka lea. E te umia. E manku. E ki de o koko hianga o e le whai ngole a wana. Ma le kāpaka. E le o le tutongi e tanga tau mana vo le tutongi. A lantou la funga ma lantou rates. O le mea lana. O le nta te whai anto ile ni wahe ngole a wuti. A whai o e whai ale dāmea. I lunga o le kāpaka. Mo tangata lau tele. Tu sa lava po lo mo ta po lo lang. E arki mi ma wai oi. E am fayuna mo ria o il tu la fu no i lo fa la velafi. Ma lo fia pule i lunga le awala. I le menga i le kapak. Ai le o sau kapak. E le ia se senga o le tuunga o le koum le i lunga o le kapaka. Mo tangata lau tele. Ma lo wan tu fo i le tuli i an lo wan tali i po lo wafine po se si o le tau ai. E alu e kū i lunga o se kāpaka. Lai o i se no fuanga whaiteli. O na tūtū ai leo le tangata nā o le tau ai ngai nā. E whaantali te bia tā milo mai lau tā vali. O na anu atu no leo le tā vali ale si tangata. Ala ua whaapea mai le lima o ngākanga. Le ai o le mako pakare. O lai la sau whika iai. O i e sao. O tangata o le tau ai inga. Ia po o le tangata le ua mua antu i nā kāpaka. Ia oi. Ia nga, e le se kou paka la alua i fose si kuku mai ora ka paka. O le tula fondo, o le paka, mo so o se tangata, i so o se taimi o le aso. Ai le whampea o le kuku e ngā o si au kama. Ia nga e rua kunola ia whampea mai. E le i o le mako pakare. Langa lenga kuku mua i siau kei. Ia po siau kama, ia po siau ai ngai, siau mana mea. E le iai. E mako ase se i sigi ngā koe ngā si kairi whampenga. Ia, na o le tānti hantu iau o tawhalenga o le, i tutupu mea whampenga i tutonu o ni usila ni. A le mea koe whaia koe. Kua laki renga me whainga foi kua le manta upulea si wahenga le. Ia mai le pa i lima foi si wahenga le, o longo winga. Ia kako o sai. Mikaele Yone John Lofa Junior Moli
Pe William Josefan tu fa pe fo ia so pe sio Josefo. Mo tu mo le vre ma fu mo le divine la o le tu fa wa le radio Samoa. Tasili mai wa tolu amo. O fa isa tu singol ria ul. A emalanga ngi sila no kala ya ke o eke ko fo mai. Ama wala ko kongi vai ya so kai kasi ma eka ngai la fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma essay bye bye. Ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe. Movili ya ile kaya po ai li kai kai. I reply my ile leva ole po wa ngale good nights. Boa e winga game e kinga ma yolo ufai ai. Koi fo I mai ngai. Manguo elele. Hey, kai fai ngaka. If you're right, ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai. Posta kuwa story nga olo maka ekele feel like. Find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wa kulava. Okay walelela. Alulo Fofa ke fa ya ko nga isa ofisa o leva nga ulele ya ko ka fafsa nga ese e kala mo sa o ma ya ko la mele ku puile vale afa yo si o kele ke ya ka kala sa o mai ai lo fe fa kali ya ko kele ya ngo mai o ma ku lo fa o ma lo si o ma ku lo life o ma o bilongi e kelele kai fai ngaka wale fama ngilava okay wale fa soy fuwa I say wasili ai no kalinga le kama fukama okay ofo ilole alofa iyo maka wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka Fafonga mai atina matama ita itutoa mamalolosi o le Pasifika ua latou lavea ina lalalangi. Faafetai moa o tou galuega lelei uma ua faia mo aiga ma tagata lautele. Ae peitai tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E latou te moomia lava una faia latou siaki faafoma. A fai ua fas-5 le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Faatonu ne iloa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kanesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval selau, 2 o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu i le aso.
e lawe ina ai o tou moa tai au. Ang whaialo esa ilina lau papalelei maanangata mo Whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart i Penrose wa whainatila nei tautua ini tautau ngufie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina ele aisa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E kalesia, ma wale 5% to e whaafo i mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua whaono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai lau papalelei. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia foi fa fela il tatu tunu o mafai ona so tai mai tatu por kalame masani o le areto le ola ia ile amatanga foi le yaso ma lo lava le so I fu manuia o le kenese le sfuru ono le fai unga le fai upelua e sina fasi foi upule fa pea o si stai foi aper amo ile upu asarai o le nei foi vai aso lo tatu walo atu ile fa manatuino le aso tama ia foi nai areto fa pitone ia ile ta ua te le tama ia I te tono a inga taitasi foi mai le upu o si stai aper amo ile upu asarai ale autu le nei aso fa pea o le tama ma fau le lei o le tala ilonga le nei le tu spaia ile ulungali ile aper amo ma lona to luo sarai a le tu punga mai ile no Israel ai o le tala ile fai unga se na la faia o le fafine na filifili mua ia o nga faia le to ina fai unga fa na mai il fa fita uli lo la ainga o aper amo ve mai no foia le unga li o tele tau sanga na fatali folfolanga le tua na fai aper amo e fa na mai se atali I fa tau no o folfolanga le tua o umi ona no foila ua ia fai mai ona manatu leo sarai ia fai mai la natala o fina ngalo le tua le fa na o ia le la ngamafuai o ngalu lo fai le ngai ngoinga se ai ua fai la vel fa fine le fai unga ia fai mai ua alu lo fa fine ua au mai la na au na fa fine e ngo ia akara o le fa fine mai ai kupito wa ave ya aper amo ma fai aper amo ia ke lo fina ngalo le tu telefona e sidinga vakula au na le ke lu mo moi e ma wa mai se tama ia e fai ma ka mai fa ka ngu ai me ia fina ngalo ai le tu so le fa la velave o ka mo fai le fa fine e so lo la fa fita uli e ngoa ma se fa tali le tu ia me la o kumanga ia so ia peini anga no ia e le se me le anga le me ia la kulo ia aper amo ia me ia fe mai kala spa ia o su stai fo aper amo ile upo sara ia la le ska e fia foi aper amo ia la o so o mau I Malaysia to ia le la fe mai o talia aper amo ia le mele mga o sa la fe mai ona mo moile o ia ma fa fine le akar fa na mai lo le tama la le ngoia Isabel sa fai ia ma faso sa
ile ainga nei wa ke vai o ina a matai fa fita uli ile ainga o Abraham o le kamkiki le o Ismaeli ia ele o se mea na fina ngalo ai le tua ai vai fo ia o le filinga muli o Abraham wa pole ale se fa fingi ai anga le leile ma fo Abraham le leng falta tumata o le tama ma fo le ko ma fo pe se mea sa o le mele la fai ai anga lu aku al finge se lo ma Abraham kai pe al me feeling fai eva na fai mai o le ngata ia ele anga alu ai ia ai eva ko alu ko fai aku ia akamu ia ai ko fai matam e winga o le kama e ta u tele wa eva ai ele men tu fo ia atamu ma eva inga u se fo ila u ele isa fo ele tu alu mo ia eva e ia le matafa i fa piko pe tu ele tu tama sa fo ele tua inga u se la inga le o akamu anga bo tio maletua saule kua su e akamu fa ia akamu polan me ukum fa pena foi la ile mele ina o se fo ile fa i unga aper ambo lela wa fa aper ambo fa ile tu fol folanga fa na mai lava se tama ia te o mata upu ke neselum ta upu ful lipa ma fa lava le tu aper ambo o so mai te o loptino fa nga mai ia e fa ia ile fol folanga ai o ka upu ful le ongo sai Abraham so le tamala le na fai ma fili o Israel le kaimile e o mai ai le vai tau le o lo o yai pe ia le va tau no nei ke va ai el mele tupu mai Israel wa tanga te Palestina ia makanga ka alapi fo ia fa ku fa le lave o tanga te ma fo mai kamale o Ismael dela o le filfilinga se nga faia e Abraham le ai se ma fau le la e o ma ke mirnge le ai pe ia le tau to tongi lava le tau o le fa ai uma se so le songa foi mo tatou tama le aso ngei ke lo o e wa tu ina le tu ile ainga ta u lo tute o a feeling fai tina mal fa nau o e fai no la singa o e la vai fai u feeling umba po se meta tau po se me le kau fai mai kala masangi o le tama o lo iai le ki i le faitoa o whaamanuianga ma le mālaia o se ainga. Ingo le ka ma fau le e te wa ai i whaai unga ma filfilinga e whai e lo ainga. Lo tō lua ma lau whanau ai le unga le aso e au mai lava i te oe e ke whiku ngai. Le a le mea tala whea ngai ma lo ainga. A le mea seki e au whai unga e whai. O le mafutanga wa walalata oe male tua fesoa soangi i au whaai unga filfilinga ta iai lo ainga le tua fesoa soani ta ma u malawa o mato iai fo il whamana tuina o le aso ta male nei tausanga i le fesoa soani i le whaai unga la tau te whaia a wa o inae manui ai ma lai ai fo i la tau pe asese whaai unga whaia ta ma whawhitai Yesu. Amen.
Malina la fipese le fianga sili Galicia fa potonga Kirisiano Samoa i Savai e tobolo wanto ile polkala mena ole arito leona ole pese wa fa ina e wa longo mole twelanga fa trail sunga le fi au ya pasta la fa le copo Assembly of God i lano i Savai mole tanto polkala mena ole arito leona mole dia sululu la so no le dimasino kuso ole wanto is fulu malava fulu Malvano minuto tale o leitu la lua ya tafolo lua o leitu pena malva en telefon ya mala le long puyeli o long topa ia ya malo o tom malu inisio me ole ant tupu disio vaenga o tupu I tutonu o New Zealand. Ua mawhai ona awina atu whaasirisilanga whaalawa I tele. Ona o le langolango ale Woodmart. Vililoa Chris Ulberg I le olua tasi, lua whaono, 555. Olua tasi, lua whaono, 555. O le ua sfulu ma le fitu ma la whamiriu tolo tontano le tula e lua. O li siri o tātou whaalinga. E ma whaasirisilanga o le utonu mai le official le Radio Samoa. Wana wale longu puyeli o lo topa ia. Malo o tō mamalu wha moe o nuu a whioanga e le ngata I lea o e kāle sia o mafutanga I to tonu o Aukilani nei e whaia nisi o wha moe I le whai unga o le nei a vaiaso ma le nei fo I a masina o au kusoipi o na tātou lia. Ai tumu antu ia tātou wha silsilanga ia le tātou tusi o le songa e ma le tusi fo I o le vau filifili e pei o na masinia I le vaiaso ma le fo I vaiaso. A wuringa lo sa lo minga o le tusi o le songa fantasi ma le lo minga o le vau filifili e ma wai wha penga o Samoa I sifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawha I o le matai I le whainga o wha lawe pei o wha I puiponga ma liu leo si o singa o ainga fe si le whainga o Paolo o si I wha alo alo wha langingo I Kalesia ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o fitus futala le tau e na o official Radio Samoa le tolu pan tolu ona Hobo Avenue Manukau e maua tuai sa lominga Morisi fa talanga wala wane I le lua ona lua tasi lima I tolu lua ona lua tasi lima I tolu a fai le o I lunga o penga tafa ilangi ya o la metele anga I lo ta ilalo I le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ya e mawai ia sa lominga ya o le tusi o le vau filifili po le tusi o le songai pe o le yai I le teimi nei. O le whaasilsilanga tāua mai le ainga sa tawhatoa I iwa I Savai. I lewa ma le whaaloalo tāua I mātou te whaasilsila tua I whapea o I ele whirangalo ta mā po suafa o le tātou ainga sa tawhatoa I iwa. O le awha yale whilo inga ma le talaroanga a suli mawheo I uma o tawhatoa moangu tia leulua I ali I o iwa. I le asa sfulurua o se te malua whelurima I le lao o tawhatoa I iwa whaasale le anga sa vai I Samoa. I le tulai iwa I le tai au, mātou te talo atuai, ma mala ulia lo taupa ia malo o tau malu, e suma tala au mai, tātou awai lea so tupoina, a wana wha mai mo si o tātou ainga, ia teu teu ma wha le leia lo tātou loto I fale, ma soa lau pule ai nofo po matai, a si o tātou ainga sa fua fuaina. Ma ole ale tau fia lava le whae unga ole antasi ai lo tātou ainga I lea so I lau le awai mai. Faia ma le wha alon lava sa nia le rei wha silsilanga e suafa o le ainga sa tawhatoa e pe o le iei tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawha leti, tawhatoa Josefa tawha kisio, tawhatoa laifa lima, tawhatoa fua mai tawha mua ava, maisi suli o le ainga sa tawhatoa o lo nofo I le ainga. Morisi wha mtalanga I fia mana malama tili ai wha mole
Wha so te iane i tawhatoa fua mai, o fua mai tafa mua ava, po estan tofi lau te vanga, i telefoni ia o le olua tasi, o valulima o iwa o iwa lima, olua tasi, o valulima o iwa o iwa lima, po le olua tasi, o lua iwa lua, ono fitu o, olua tasi, o lua iwa lua, ono fitu o whawhetai. Silsilanga mo le mawhatanga le HRPP i au ki lani. O le anto whaia i whale ula, ai i vaantapu au pa ia sausaunga tā Samoa, le anga e whaingatau o le au mamala, tu lau au pa ia wha le anganu, tu lau au pa ia wha le malo, tu lau au pa ia wha le tala le lei. Ai o le atau tino le solo le tamaloa e ala i le nei wha salalunga, e wha silsila aloa ia antua i le pa ia ma le mamanu o le tātou o i lantou o lo langolo ina le vaenga whai e puipuia ia te taua tangata le HRPP. O le awhaia le tātou whilo inga i le astona i nei a soiva o le masino o kuso i le lima i le fiafi a nga i le sefulu tasi i le pō i le toatusi leo le tolu ono lua Massey Road i Mangere East Metro Theatre Hall. O le a tufai nā tuai le tātou anawatau tau te sila iai e pei o na wha la wiloa i Samoa mo le tau nofo malama. O le a iei le tātou malo wha alolongia i le a fiafi, le fionga i le whailo tusi o le tātou vaenga whai. Wha mole tau au maisau plate, ia wā le tātou wha malo stino i le a fiafi, a to ai malo sauni, a wae whaingata le tātou malo wha alolongia. Morisi wha mtalanga wha so te iane le numera o le olua tasi lua o valu i wa wha lua o. O lua tasi lua o valu i wa wha lua o malanganga wha alo. Talo sia ianga le leila tua, te te o tielo tau soifua i le aso, e mala teimi e peo na ta ui lunga. Wha teiolo se nia la maafutanga a le HRPP i auki lani. O le whaasilsilanga mo le whioanga o sa papalii, whaasilsilanga i le awa mo le whaaloalo mo tama whana uma, a le whioanga o sa papalii o lo alala papapa au i au ki lani mao te aro nei, le pa ia lawale a wā le su o le tapa au whaasina, le sunga i le bali toa, le whaalongo i eisa moa, pa ia lea a wā usuali, su to a o le sauna lua, le babalu i ngoa mtua a wā mango maliwa si ufanua, ma upu i ante oe sa papalii, e fia whaamatuantu le tātou lotu whaamarantu o le tai au fau, e whaia i le aso sā so luasfulu ma le wha, o le masina ni o au kuso lua whelua lima, e whaia le i le malu o le kālesia manukau PIPC, e le malai o le whatunga titi, valu se fulu Wiley Road i Papa Toitoe, o le teimi a amatai li soundinga o le wha i le fiafi, whaamatuantu le tātou taulanga, e pei o na masani ai, mole tau a mai le pleita la inga mo sa tātou wha malustino pe a mai a le samninga. Alo whangia le tua le wha moe, mori e tielo tau soi fuma le maa tuola tātou whilo iai i le manuia. Wha tai alo whaia ma le wha alo tele e Reverend Karima Whaiai. Ia ma le lau le maa tanga a alo matama wha nawala fio ango sa papali i au kilani nei. Alo isi o tātou whaasilsilanga o le whaasilsilanga mo le mafutanga alo o tama whanau, alo whioanga o whanga whau. O toi wala awantu i lau tau pa i amalo o tau mamalu, tei nane sau paolo mo sau ngawha, ma tau te maluai. O le a toi whaatau no ina le tātou mafutanga, e le asa sfulu le ono au kuso lua whilua lima, i le afol se fulu i le tai au, e whaiale i le tasi lua tolu Royal Road i Massey, o ai fwoi se tama whanau o le rinu o whanga whau, o e maua mai le nei whaasilsilanga, a whio mai maliu mai, tātou mafuta i le wha moe, o siu tātou no i le aso e peo na tā ua i lunga. O le Israelu lawa Yesu e leona wha malama ma wa ai, e leona nuu po o a mai, o le wala awantule i lo tau pa ia malo o tau mabalu, tātou whilo i ai le aso. Morisi wha mtalanga, wha o te ianea tātou numera ia o le a tā ua, o le olua tasi o valu ono lua tolu lima lua, o lua tasi o valu ono lua tolu lima lua,
po le olua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi. Olua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi po le olua fitu ono iwa fitu o iwa tasi tasi. Olua fitu ono iwa fitu o iwa tasi tasi ma wha sili mo le tautau fono ma le laulaua fono. Taio sinia ele mafutanga ia ma le laulaua fono a alo matama whanau le fioanga o whangawhau i New Zealand nei. O le isia tātou whaalinga mai le fioanga o ngā ngaifo le vao i le whanga i au ki lani nei. E whaasitilantu i alo matama whanau le tātou nuu i au ki lani nei. O le atoi whaia le tātou whontanga mo le whaamla tuina o fuafuanga mo le wha moe o loma isi o tātou nuu i Samoa. E te talo atuai i le anganga mau alano tele e so se suli ia ma wheo i o sua ti a ma whamuina mga ngaifo le vao. E marau mia lava sa o tou so o tou whirangalo maa malama i le aso. Le asto nei aso iwa o kuso i le mautau tu au pepe moana i le lua ono Tarata Crescent i Mangry Bridge. Tātou whilo ia i le lofo le tua whautaiolo sainia e le teite fono ia tu au pepe moana misa ma le pa ia o le tātou nuu i au ki lani nei. O le isi an tātou wha silsilanga le utonu mai o le mafutanga a le fiango vai e sa fanta. I le ava ma le wha lolo tau wai e wha silsila atuai le mafutanga ala mo tampa whanau o le rinu o vai e sa fanta e wha pēr. O le awhai le tātou mafutanga ma sani la storai nei a so iwa o kuso lua whelo lima e whaia le tulai tasi le a woli i le lawa lea o lutu i mangamau i le wha li neri place i mangele e wala au tuai ma le wha lolo i le pa ia o le tātou mafutanga e misi alo matamba whanau alo tātou nu i o vaie e au ki lani rei a whiwhia mai tātou mafuta ma whiloa i whiwhia i le aso a to whaina ma le tua le porokalame ua uma o na tala roina mole nei masina e mana tua mai wha mole. Morisi wha mtalanga ea wha sota iane i le tātou taitoi fono i le numera o le olua tasi o iwa lima lua valu olua tasi o iwa lima lua valu. Taiolo se ni le laulaua fono le mafutanga a le fianga o vaie e i au ki lani nei. O le whaasisilanga mo le mabalu o mātua o Masina wa aia i Sutton Park School. O le atauto ia upa ia ma malu Samoa o na upa ia wa uma o na tofi. E whaasisila antu le hawa tele ma le whaalo alo tawai. O le awhaia le tātou community fono i le aso lulu o le aso le aso ono o le nima sino o kuso i le afo le whai i le fiafi e whaatau nu ina lea i le aonga e tālo sanga antu ai ma le nganga mawa lalo e mo mialo awai ona e tāua tele ni mata upu e fia tala noina. Whaamaruia le tua i whiau mga aluenga le rei aso whao te tele o loo sinia e le sunga i le ripule le tofa ia le manu vai timu o le tātua ongana o le masina wa aia i Sutton Park School. E ma le tātou linga mo le muli le utano mai le rivaenga le aso whanau community lunch. Susu mai matala au mai i le whanau community lunch i le aso se fulu au kuso lo roinga le sa aso nei. O le whaapitoa mo woma a inga lo mo mia se fsoswani ma ua fua le me aito mafa fuala au aina lava second hand maisi o lo mo fo i le face painting mo alo mo whanau au re emisia le rifa mo moe le imo se tupe e whaan wai. O le do fuanga e whaiai o le kāpaka a le Eastdale Reserve i Nai Avondale. A tono naua o a loa ma sila fia foi. Ia le no fuanga ma senu na whai i lea wha moi. Ia i lea masina ma lea foi masina. O le whanau community lunch i le Eastdale Reserve i Avondale i le aso sa aso nei. Ia e pe ona whaai lo atu. Ia o nisina o tātou whaalinga ma wha silsilanga o le wutanu mai i le tautuma launanga ni le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo ina ua toe whamara whaminute o na tāle au le tūla e lua. O e mana
Ina o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wafausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, ua I longa lana au au nanga, o vaatu ma le 25 tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, 5 tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 fitu, whaafesili mo Chris Ober. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Talo fatui lo fa fonga anga le nei tu lau la so lulu e lo mea o se fa opo ponga le nei o tātou talafo mai lo Radio Samoa. I talo ta mua, ua a mata fa solo su inga leo leo le tele o waia ele tise I totono ka le stete, ua ave se tangata o kopa. Wa engo lo fiso swani le maluti ai o le to tele mai le ono a fia I waia o lo le tise.
Whamanino e leo o loo iai tangata o loo whalenga ina vaenga nei ma ave whaanga o iai o kopa ma o se tūlanga ualia e ai popolenga mo le saungale mua le lautele. Ta awe ripoti mai leo na amata wa aia lava le whaaleanga ina e tangata o laina i tise ma ave whaanga o iai o kopa inai maasino o tuanai. Ma ua tele o na whaalavlewe ina ai le tele o au nanga. E pe o le motu sia whaafua se i ai o le tise ai mese lava i tū o le taulanga o kalaistete. Whaaliele li Satini o i o le leo sue whaapitoa foi, Acting Detective Sergeant Stephen Tengrove o le vaenga o le Tactical Crime Unit ala matanga luenga o leo i kalaistete, ua matua i tele lava a fianga i nei ngai o inga. Le motu sia whaafua se o ele tise ai mese lava i le tele o au nanga lo mo mia, po Essential Services, i le whaatautai ai o la tau pito la au, ai ua le mawhai o na whaatino, ta luai le motu sia o ele tise, o no nei whainga whaale te tau. O le tele o ngai uingo lo mai tauina o lo whai e whai tu o McLean's Island, West Melton, Darlington, Avondale, Brooklands, ma Spencerville, o i tu o lo whapea o lo iai le tele o ati na e tau le elitise. Whamaunia o le tele o mata upo lo mawatu wai elitise po cables wa ave ese kopa. Ai tuu na o waia ola, ma wa ave mapapo lenga, i leono a fia pe spaka ai o se tangata, ma whanoa i se ola. Pe a whai ai whaaua wai pea ngai o inga nei. Ua whautua ina ile mamalulau tele ina ia mata ala i taimi uma, ma ia mata i tūle leila ina ma waia ele tise. Ma ua patarusanga ina fo ile mamalulau tele, ina ia awane i lata i ai seisi i waia ola nei, pe tango fo i iai. E leo iai se mata upu wo o atu i lea afio se tangata, ai pe tai ua lapata ia e leo tu langa i leo no iai o se isi a afia, pe a whai ai whaawa wai pea e ia tangata o nei ngā yuinga. Ua talusanga ina e fo i la le fiso soani o le mamalu lau tele ina ia whaafiso ta i atulo lato o ofisa, moni whaamtalanga e tu sai ma lea mata upu. Ua whamaunia mai e leo le mawhai ai o na maua tonu o le mafuanga o le maliwai o se alii, na maua lona tino i le malae po le paka i au kilani. A o iai i se sa ili ilinga, i se tasi o mata upu o le talepe fale na afia ai se fale o loa. Whamauina i reporti na ta ua ai e le Satini Senior, Detective Senior Sergeant Anthony Darville, na wala awane lo lato o ofisa mo se feso swani, i le fale o loa po le hardware retail store i Ellerslie Panmure Highway, ina ua fiki le whaailoilo le whale o loa po le alarm i le awhatono le tūlai tasi le vaveau. Nā nga i ane leo, i le whale o loa ma amata i lo suenga, na whape nā fo i na whao ngā le wa alele leo le Eagle Police e whesosoani li sa i lilinga. O le anga i ato le wa alele le whaitu o lo i aile paka na i loa atua i lo le tino le tangata o lo tati e na malai. Ta ua e le i whaapeo na te i mai lunga lea tangata pe mana wa foi, ma o lea na tali atua i loa whesosoani mō mua. Whamanino i le li Satini Senior i a Darville o lo ngā lulue nei lo lato o ofisa e sue, pe o iai ni so o tanga o lea tangata i le mata upuna tūla i mai le whale o loa ai luma na i ai loa le mau o lo na tino i le paka. Ma o whamaunia mai ai foi e leo, e leo mai lo tonu le mafua ango le maliu o le lii, se i vanga nā le maua mai o taunu unga le ta oktonga whaapitoa mō maliu lilo. Whamauina o ina whaato a mawai le atoanga mai tueanga i aisa i lilinga ma suesu e ngā leo. Inisio tala na amata lava le tae au le so i le vaai o le mau ota po la pisi o fola i lungo le awala i Sandringham Road in Kingsland. Ina ua move a fua se i le loli la pisi na avatu ai le tele o nei ota. Po le itu la le afo le lima na wala awatu ai le ofiso le tine mua whaalavilawi fua se i mo se feso soani. Whamauina i ata o le mta upu na maua ai le tele o ota o whapena o na tuu pe la fua i au tafo le awala i whafuane lava o le Eden Park. Whaalia manino le sue le ofisa le tine mu e le masani ai o na tutupu whaalavilawi whapenei. Ma e le loa tonu le mafuanga na mu ai le loli la pisi. Whaamanino foi e le whaatono le aunanga sa whaatino mauia lava e le aveta avale ai inga mata iala e te tau na ia whaia pe atu lai mai se whaalavilawi whapenei. O le sasaa pe la fua i ese ai o la pisi e pe ona ia whaia i le tae awana leila. Ma i tala mulimuli e le o tai pose lilo le tele ai o whaalawi loa ma whaalantala noanga. Ua whaasolo i le neiva i tau i le whainga whiriwhiringa mo le malo New Zealand. Ai ua vai a fo i le amatai o tā penanga o sui tā momoe.
O e ua fia avea masui e whaaleo mana ongo a lātou I tū mālo, I whai ngā whirwhiringa I tū mālo po local elections I New Zealand nei. Mai tu sai manei tā penanga o le ua vaai le mawalungo le numero tangata nu Pasifika, e au fia I Samoa, ua si a au e fia avea masui o lātou I tū mālo. I reporte ma le PMN na whaamawina e silia ma le toa ono se fulu, e iai whaasino manga le Pasifika, o le atau vai le whainga pāloto a whaaloto I whale au kilani le nei tau sanga lua o lua lima. O se numero tele lea ua whaamawina, ma o se tūlanga o mai tawina ai le toa tele o tangata nu Pasifika I Aotearoa, o lo o una ia le iai o ni taitai Pasifika te tono a ai o le atunu. Ai mese I lato lo whaalia e le o langona lava so lato leo I whainga whirwhilinga, ma le tele o whaaiunga e a awhia I tangata nu o le Pasifika. Ta away reporti o le silia ma le fase fulo tangata nu Pasifika o lo tau sinio o I lato o lo tau vā I tūlanga tofi lau a fono po le local board. I whaitua o Tara, Mangele, Manurewa, Henderson, Makaipa, Tiki. O lo va aia le toeanga I mai o nisio sui e pe o lotu fuli ma apulu ris au tanga vaya. Ai wa maua e le o toe tamomo e fo inisi e pe o na iai tawa nuu Nick Buckledge ma le li o fale Andrew Lesa. Whaalia e ui se tele o le nei numera, ai o lo mai tawina pele le lava o le numero tangata anu o le Pasifika, o e hao fia I totono upu whaia malo. Ai maise o le tūla I mai pea o lo I tau o le lai tito numero tangata e pālota. O se ngā luenga lo tau mawhai pea, e whailoa le tau o le pālota I whai ngā whirwhiringa o le atunuu. O tātou talafona mo le nei tūla o le awauli, whaafetai whaafonga mai, tau whaasofua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Eu amo
Yanga maya tia pe taya le divango le woli ala kan sefui leo vive inga le afio anga o falea lili pe ona vavai tui foi por kala me fanga solo radio sa mo le ya woli la solo le solo tupu la so no ninga la masino kusolo wa felo lima e le manato le na sauni e pa per fo in matua ma le piki le fana wa onga e le taimi tu wa ya onga il de ya solo Mole tulanga fa tangi le fianga ya le lo yeli an shahuch mole vango telefoon pe ora ye tatu tala le sai fa funga je le tu la lo ile hawo le nei ya finda emisia em fio le tu fa funga ye ile tu la e tolu te mi tonu le tu wa ile tele wa onga e to tonu au kilani nei ya fa le tu ma tu ya talo fa malo tu funga
E se tala whanoa leo le a o awinatu. O le tala, e pe ora wana mai lea le matanga haluenga leo taula mai lea o ranga le TV tasi i New Zealand nei. Pa mai ua moli nei se li, se tama, ina ua awinatu i se pepe, pepe teine. E le whale mai, ia male tele o manuanga o lona tino, tālo whai. Ia, o le nei mea ele se mea fau mai le o se teimi mua fo i lea wa tūlai mai iai. I le whale utalaina o le wha utalanga e winga la mta umpule nei. O lo wha pe mai iai. Na wala wina ia le fo. Le matanga le winga leo i lea so surma le whao Juni i le tausanga nei. Ina ua au nantu ia se pepe teine lea i le whale mai. Ini manu anga o lona tino. Fa mai o manu anga o le neia alu toto. E au fiai i au na iwi aso aso. E le ngantoi lea. O le a whaina po le ta ei o na tampu vai. Ai moisi ai ia le pito i lunga o na lima. O na amantai leo le susu e ngā le mutanga aluenga o leo. E pei o na whaia. I le lau mua i Wellingtone. O le sola, o le ua whai loa mai e le mtanga aluenga o leo. E lusun ma tolu tausanga o sia li. Le sa lokaina, i le aso tolu sun ma tasi iulai. Ma moli ai, ini moli anga se wha. O le wha o lima lea i se tamaititi. O manuanga sa ta ua mai. O manuanga fo i e sa whai nai. Ia si nei alu toto. Ma o lo o wha waupe Yesu su enga leo le mta upu nei. E ui o lea ua iei ni morianga, ua moriai i ala ni iri. E ma o lea whapele o na tūla i lumo le whaamsironga whai tu ma lo, o le pitoro o Hutt Valley, e le a solusun marmanu lea o la masina o au kuso o le nei a tausanga. So le se kakire i loa se iai, ta ilo ia o e ma soula ngona. Ai o le tūlanga leo lea whai na tui o meni o whana witi e mi se lava i mo meo alu toto po pepi. Ile mole meo le toa tā mai mole toa sā mole meo le tangata so le kawhi o lai. E i fo ni video o wa ai lunga o me i o penga ta whailang. Sole. E i le video se tasi tina. O te le o mai loa po le mea o lai le lava. E a o lai tangi masu susi pepe. O siana tamba. O le ka moko lai ka moko ai. Sole. Se pe ia le ka moko raka ka makua so le tā lo whai. Neo e. Ia a whaingo whaafunga mai ia se tina ia wai e whaila te tala. E le se ngā luenga whaingo whia ngā luenga o lo whainga i mo au tau tina. O le mela le mo mia te le ein tātou tama. Ina ia whiso soani atu le teimi fo i lele. O laua whai i sina malo lo ngā tina. Ia ai aluaku o e si i le pepe. Ma aluaku o e sui le nepi o le pepe. Ma alu o e whaira ka ngā mea le pepe. Ai awe ke so keli au ka whaifailele, ai ka ngoi le pepe. Ua e la ngona fo ila, ua e le la vahama, ua e le fia papa i le pepe. So ese ma le pepe ma le whailele. Alu e ki e lau ka amale, mai anu ke whaasa vidi, ai tūl tina e momoe ma le file mu, masi ana tama. O le bele ta te wha noai, o le tamititi i le toa inga tūlanga lea. Ia e le mawhai o na tali mai o ia. Whaila o tanga mai hale mai hai tātou, tālo whai. E whau tai o leo ma whai o e la matanga aluenga o leo. O na whai i se fuafuanga i rito i ngā tangata whapene. E o tei lofo, po le hale ve vesi o kako ai. Se o ke whai a koe i eilo le me leo le pepe. E pe ia ua le ia kumangi whaafika au. E a wai ke alu aku whai lele maro wha u. E kasi ane aka mea le pepe ia oinga ki ia le wai aka koe ma oi. Na pawale me kau whai ke le a kau kākou le pepe. Le anga ua whai asi le vau leaso. Ia e whai tāna watu. Ia pe stama tia o lau whapele au na anga ia tu fo i nā e piki fuala awa sto i no taiso. Ia mali awa mali awa nanga lea le ti au marketing. Ia whape fo i le DJ Cell. Ia mali tātou pepe tala o loa o le talo whawauta. Le i whai ngata o nei a whaatu wha. Le i malingi foi ona lui mata be aisia. Masalo ai ona ole o ona matui tui ona.
Nafi ma ya Robert Akari ma DJ David le rivangola woli. Jalo fan tu isu so ya DJ Della e po DJ Della Laus. Yeah, na pa wale ol tama te fi tele ya well what to fale te o le lua te o tolu va ver. E what to la ya lu file mulele le seme fa le lave fo le fa le le pepe se longa wo sulu mai le la ile tayao. Ia na fto alu foi la ia le foi uma fe awal tina le pepe la lai mulinu e tai tu pito ia pia si o tau langa manaya le fe pula fi mai le sami o ta uma fe tu le langi o sulungi ia umasia sa bali bali le masina se i susulu ia Samoa lo matundu se i fai ma fia ia la tende matama olo si vai ma pepe se tangi mai lewati olo otumai imata pele ai o mai va masia pele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli ata amilo beiko se peramitai ai pupito oh le masina se i susulu ia Samoa lo matundu se i fai ma fia tende matama olo si vai ma pepe se matala to ulele na o mai vande la lo oleni na o a umasia upele taule ingoa wapa ingoa Samoa le teni now le Pacifica wapa imamita mitangaya ita apea ona lawiloa ile lalo langi atoa wala
O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiele se I asfrele te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Sunga, o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fwoi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele, wha pēr manrua. Mo le vainga o so se pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu iwa, mo I lato e sfulu on tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. E mo ia vela I stemia ma toha manulu wali le vaitau le tau manulu I le ring tau sanga. Ea le lei o le waha se antia lua miru tau te nei le afo le lua, a whai o le vatua e mahuta mai. Ma lo le soifua ma le rangi mawa talavanti nai le fi anga o saulua fata. I Samoa le mahuta mai il sunga ia witness mapusu witness o a mea ngai ki piselinga ia wauli ia whaatana whaantuai. I le tele o nuk mafia anga tātou o tino o lo whapelea o na mafuta mai I le tautua wha waule nei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo. Ele I maua se avanoa fo I le leo na tātou tele mafuta I le sonafi ma le fionga ia liru mai yapa mai na vai. Ia e tālu si e le lofo le tua la mo le tātou vanoa I le aso antreau. E si au ina mai fo inisio tātou li poti mai Samoa. E le mai tau mantu I le te milidei. I le sawa o le alu o wha la wiloa vaenga wha whai e te tele e to. E pere I le wha tutua le to Samoa o tasi le HRPP, ma le Samoa o poto. O le ae wha ngā solo alanto wha la wiloa I le taimi nei. Mai o lo mai tawina fo I le to tele o ilanto wea lala ia I tu malo wha balota. O lo wha pele o na wha tumuli ai no fuanga o le whai ai alanto wha la wiloa. O le mea puto siliana tāua, I le tangata palota, o lona I loa malona sirafia, o le mea de a ringa whairanga pāroka. E volete, e tātou te oa ma tātou whapea, o ile ai, e lango ar kakale o le mako a inga langa, e o tino toto ma anu. E teilo I le whinga o lau pālota I New Zealand, o le whinga o lau pālota I Australia, o le whinga o lau pālota I nei Hawaii, I Amerika Samoa, o le malo tele o Amerika, ma so se antunu o le lag, o lo e hau maua. O le altu langana e whai iei mafua iei lau palota. O le tausanga nei, tono New Zealand, o le lea o lo lumana iei I o le whainga palota. Mo mea pule ngā nuu I pito nuu I tutonu o au kilani la taui. Ia le whailawa a mantau na moli mawina I le reiwaita. Ia le tele o mauwha ilo o le tele. O mo meo fo I o wha la wilo o lo o wha pelea o na
tuani lungo meni o penga ta fa ilangi ai va ye foi mar fa nono ona i mani se tangata ua fai e markulanga foi lele ua makwale ma faufaua ia i latou o lea e fa ala wilolo latou tau mafai e fia avea ma au auna i mo meo o afoi o local boards ia mi se foi ia tulanga tau upu fai o le malo ia e aranga fa penga nga fai ka me fa penga o nei e le mele tupu o le mele le vai vai te ai anu na fa le ngana benga o le ala me maua ai maua fui la o e leo o le ala me o le afa kusa o le winga le fa mtelanga alu e su alu e va ili alu e fa fofonga ma e mala malamba po o le ala me a nga e maua mai leva nga fa fai o leva nga fa fai ia ma le hui va nga fa fai awai e le tala le tamano poto famai o mei e nta ua o whainu mera e lema whaionga e pepelo awai lema whaina e whai mai anta tasi wha fōpo le tasi o le tali o le tasi e le inga le ai e o le solo muri le mema e le eise mea wha pe ngai le laleni e saufa mai o le kasi wha fōpo le kasi o le tali o le tasi o ile ai se i singira ngā mea o le winga o le tala e le mawhiona tātou pepelo e mene i o whainu mera mene i o wha maumaunga a wā a e alu leri e whailau sa ili ilinga o i nāla i te iloa o i lei o le mea la lea le whai e pai o le mea le whai e la whai o le mea la lea le whai e kōpai o la la so ngā o ngā ia kia ma lo a inga ia ma lo i tū mā lo o le ana o ngā o lea sui kau wā ia kia i le taimi o te mo o mi ai se so swan a wa usili na tau na o te usili tai ai le fia la kapalok e ka kia le lia e fai kau o le anga wakau le a pai mara fai i o le anga wakau le a ko pai o longo winga i eile me kupu i kia e makala mai le fai koko o sui a fai pule lea e mawhai o ngā ua waku makara ngoa o le tau mwhaila ia lea i le me ngata mai elo ni fai o le si tūlang e wangi o kako mawhau e whai pule lorgaka. O ngā makala o mai alo whai ko alalangi. Sali, o le mea ngā linga soli isi whai pule li tūlafura. O le mea ngā kako. O le waku fui lele whaaka wanga, peka wā mō. Se alu yo le, alu yo le mingiska. Se alu yo le paramia. E yei uma tūlafura e limu teita inai mea uma. I te tonu o so se whai ngā mano. Wa le fai pule ua le mawhai. Ia malie ua le mawhai le dātai. Ai masalo o se isi teimi le lumana. O le a mawhai lea. O na mawantu ai se feso swani. Ai o laua ia te tau. Le te alua i e wha sa o wha maumaunga. Wha sa o le leile tua tusi nawa e sola to fo i ai. Tarua i le tele o after pay. Ia ma mea nai ta o le no pay. Ioi. Ia, ko kongwa yung New Zealand Australia man tulo maulo to fai anto ia ui. Au tanto i sam. Se ka ko fa kadida. Pe mo i le kana vo i le furu lima mon kupu afi. Ila to le i sta. Ia le la fa sa la ma wai fia e milionga kala. O inga la e pa no ka. Satani, ile au mua funtasi. Umaloa ole pa no tati ai mai la to fa fa si fa. Ele au si tau fa. So mai be ato le fai se palota sa ma se fu fai di mai fatto sinaita wa e mania tele yaso i fai na palota e tina la vale mamma tu wa fare ai na
winga le anga ba ai le tua lai e sila sila.
Sa si vantung tuai mai le tia mai le divaingo lawa le le utuelangi dan tule le sunga ya waino. Ma le pesida fa mai se ulo polonga. But why is your polonga right now? Ora ria na ki polonga. O e polonga I lo tino, o e polonga I lo mafofau, o e polonga I o langona, o e polonga I lo fia ai, ia po o lo polonga I lo fia sola. I wai ki nea mafuanga lenga polonga raka. Ia e pi fio lolo la le polonga fo I lele I manuanga o le tino, fianga o le tino. Ia e whaia si whaafenga dama, sailinga dama, mele vai fo. O le tangata e polonga I mafofau. O le fialanga ka ki ai lo polonga.
vale da le sugaya tofi fa Sofia. E ma le pensi to fa Samoa ina woto I fitu mi tona talo ling July tol. E le bada tona nu wa ta vale ma tua fo ilo toa o onga le fanda. Pikila to le temi tu wa ila onga traila fa le tu ya fiso. Tala fa tu le ya uli fa mai le uso ya pasa. O le polonga ia o le polonga I le o se tupe. Le sili pasa. Fia nai masa yailo ma losi ma tupe. Sa o fia tele ina wa evala au mai ita. Ai au ina o fa anoi ilo utama. Na ova ai o savali mai na opopole ne I fai mai ele ai. Na leo mali e lo uatali I e vavi mai. Mama
fatu I lau whaafonga anga le nei tūlau le aso lulu a lo maia o se whaopoponga le nei o tātou tālafou mai lo Radio Samoa. I tala o tamua, ua a mata whaasolo su inga leo le tele o waia ele tise I totono ka le stete, ua ave se tangata o kopa. Vaenga lo fiso swani le malutia ai o le toa tele mai le ono a fia I waia olo le tise. Whamanino e leo o lo iai tangata o lo whalenga ina vaenga nei ma ave whaanga o iai o kopa ma o se tūlanga ualia e ai popo lenga mo le saunga le mua le lau tele. Ta ue ripoti mai leo na amata wa aia lava le whaaleanga ina e tangata o laina I tise ma ave whaanga o iai o kopa inai maasino o tua nai. Ma ua tele o na whaalavlewe ina ai le tele o au nanga. E pe o le motu sia whaafua se iai o le tise ai mese lava I tu o le taulanga o kalaistete. Whaaliele li Satini o io le leo sue whaapitoa foi, Acting Detective Sergeant Stephen Tengrove o le vaenga o le Tactical Crime Unit al matanga luenga o leo I Kalaistete, ua matua I tele lava a fianga I nei ngai o inga. Le motu sia whaafua se o ele tise ai mese lava I le tele o au nanga lo mo mia, po Essential Services, I le whaatau tai ai o lato pito la au, ai ua le mawhai o na whaatino, ta luai le motu sia o ele tise, o no nei whainga whaale te tau. O le tele o ngai uingo lo mai tauina o lo whai e whai tu o McLean's Islands, West Melton, Darlington, Avondale, Brooklands, ma Spencerville. O I tu o lo whapea o lo iai le tele o ati na e tau le ele tise. Whamaunia o le tele o mata upo lo mawatu wai waia ele tise po cables ua ave ese kopa. Ai tuu na o waia ola, ma ua ave mapapo lenga, I le ono a fia pe spaka ai o se tangata, ma whanoa I se ola. Pe a whai ai wha aua wai pea ngai o inga nei. Ua whautua ina ile mamalu lau tele ina ia mata ala I taimi uma, ma ia mata I tū le leila ina ma waia ele tise. Ma ua matarusanga ina fo ile mamalu lau tele, ina ia awane I lata I ai seisi I waia ola nei, pe tango fo I iai. E leo iai se mata upu wo o atu I lea afio se tangata, ai pe tai ua lapata ia e leo tu langa leo no iai o se isi a afia, pe a whai e wha awa wai pea e ia tangata o nei ngā yoinga. Ua tausanga ina e fo I la le fiso soani o le mamalu lau tele ina ia wha afiso ta I atulo lato o ofisa, moni wha amtalanga e tu sai ma lea mata upu. Ua whamaunia mai e leo le mawhai ai o na maua tonu o le mafuanga o le maliwai o se alii, na maua lona tino I le malai po le paka I au kilani. A o iai I se sa ili ilinga, I se tasio mata upu o le talepe fale na afia ai se fale o loa. Whamauina I reporti na ta ua ai e le Satini Senior, Detective Senior Sergeant Anthony Darville, na wala awane lo lato o ofisa mo se feso swani, I le fale o loa po le hardware retail store, I Ellerslie Panmure Highway, ina ua fiki le whaailoilo le whale o loa po le alarm, I le awhatono le tūlai tasi le vaveau. Nā ngā I ane leo, I le whale o loa ma amata I lo suenga, na whaape nā fo I na whao ngā le vaalele leo le Eagle Police, e whesosoani li sa ililinga. O le anga I ato le vaalele le whaetu o lo iai le paka, na I loa tuai lo le tino le tangata o lo tātia I na malai. Ta ua e le I whaapeo na te I mai lunga lea tangata pe mana wafoi, ma o lea na tali atu ai loa whesosoani mua. Whamanino I le li Satini Senior I a Darville o lo ngā lulue nei lo lato o ofisa e sue, pe o iai ni so o tanga o lea tangata I le mata upuna tula I mai le whale o loa ai lumana I ai loa le mau o lo na tino I le paka. Ma o whamaunia mai ai fo e leo, e leo mai lo tonu le mafua ango le maliu o le li. Se I vanga nā le maua mai o taunu unga le ta oktonga whaapitoa mo maliu lilo. Whamauina o ina whaato a mawai le atoanga mai tueanga I ai sa ililinga ma suesu e ngā leo. Inisi o tala na amata lava le tae au le so I le vaai ai o le mauota ota po la pisi o fola I lungo le awala I Sandringham Road in Kingsland. Ina ua move a fua se I le loli la pisi na avatu ai le tele o nei ota. Po le tu la le afo le lima na vala awatu ai le officer tine mumo whaalavilawi fua sei mo se feso soani. Whamauina I ata le mta upu na maua ai le tele o ota o whapena o na tuu pe la fua I au tafo le awala I whafuane lava o le Eden Park. Whaalia manino le sue le officer tine mu e le masani ai o na tutupu whaalavilawi whapenei. Ma e le loa tonu le mafuanga na mu ai le loli la pisi. Whaamanino foi e le whaatono le au nanga sa whaatino mauia lava e le aveta avale ai inga mta iala e te tau na ia whaia pe atu lai mai se whaalavilawi whapenei.
o le sasaa pe la fua I ese ai o la pisi e pe ona ia whaia I le tai au ana leila. Mai tala mulimuli e le o toi pose lilo le tele ai o wha la wiloa ma wha antala noanga. Ua wha solo I le nei vai tau I le whainga whiriwhiringa mo le malo New Zealand. Ai ua vai a fo I le amatai o tā penanga o sui tā mumoe. O e ua fi avea masui e wha leo mana ongo a lato I tū malo I whainga whiriwhiringa I tū malo po local elections I New Zealand nei. Mai tu sai ma nei tā penanga o le ua vai ai le mawalungo le numero tangata nu Pasifika. E au fi ai ma Samoa. Wa si I awe fi avea masui o lato I tū malo. I reporte ma le PMN na wha mawina I silia ma le toa ono se fulu. E iai wha sino manga le Pasifika. O le atau vai le whainga pāloto whaaloto I whale au kilani le nei tau sanga lua o lua lima. O se numero tele lea ua wha mawina. Ma o se tūlanga wa mai tawina ai le toa tele o tangata nu Pasifika I Aotearoa. O lo o una ia le iai o ni tai Pasifika te tono a ai o le atinu. Ai mese I la tolo o whaalia e le o langona lava so la tau leo I whainga whiriwhiringa ma le tele o whaaiunga e a awhia I tangata nu o le Pasifika. Ta away reporti o le silia ma le fase fulo tangata nu Pasifika o lo tau sinio o I la tau o lo tau vā I tūlanga tofi lau a fono po le local board. I whai tua o Tara, Mangele, Manurewa, Henderson, Makaipa, Tiki. O lo va aia le toeanga I mai o nisio sui e pe o lotu fuli ma apulu ris au tanga vaya. Ai wa maua e le o toe tamomo e fo inisi e pe o nei ai tawa nuu Nick Buckledge ma le li o fale Andrew Lesa. Whaalia e ui se tele o le nei numera. Ai o lo mai tawina pele le lava o le numero tangata nu o le Pasifika. O e hao fia I te tono upu whaia malo. Ai maise o le tūlai mai pea o lo I tau o le lai tito numero tangata e pālota. O se ngā luenga lo tau mawhai pea e whailoa le tāu o le pālota I whainga whiriwhiringa o le atunuu. O tātou talafona mo le nei tūla o le awauli whawhitai whaafonga mai tau whāsoifua. Radio Samoa. Yeah.
te whaavai vai. Aia mana Samoa, lau tāpua inga. Me ona talolua tūna mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tāpua inga, le mea mori e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Ia polo tino e malama malama o mata. O mamana, ia tawhe toto ala, manuia o la asanga. Tauina ia e mana toa loa tā whaamai ia whaamuamua. Samoa e ole tā masani o tā mana o matua tuile atua. Awane i o tā whaamoe moe i le malosi. Mana tua au au na le atua lo o puno mai. Tatalo mo so taui. Tuko mali na le tofa ya fiu simo le tufunga le divango la wondi mala pese faiva in tapu ia e male manuia fa talo fa tu ele fana wa ngalo tu onga o dia solulu malo tu maiti e maina onga o e okay tele o mai tele o furu ia fa maulolo fusipa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Ladies and gentlemen, I give to you, DJ.
style. Let's go, Otaga.
ua matala tala ua malepe lepe le so o tanga o lea ua tatala ua matala tala ua malepe lepe le so o tanga o lea ua tatala ua matala tala ua malepe lepe le so o tanga.
Vianga sui fe filoi o le rivainga o le fia fina uto e lusa funu midu tēna tāle o le tula e whā. E le tautua wha ua le ringi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mō. E whamalo atu ia Racela Silafa Roberts. E oe. Me wa wara pisi o lunga le awana. Tala van tfoi se uso ia Bernie. Oi, se uto fine ia Bernie. Hi Bernie. Mana tua whala au Nicola unumala inga lema utamai Sydney Australia. Ya talo si o maruia me umai le lofa malanga leo le tua. Talo si o le rango tanu umala maruia whinga malanga ma tua ma whanau. I maunta malawa le tua i o a onga o le ria salulu. Wha malu mai lava winga o le tau le divainga o le awoli. Anga i antu i le fiafia andani. Au ringa lo tanto tala i vei whanua ili ngana Samoa. Ile ile ngana peritani ele vivdei pantani tulaifa Tele o aso sale ai so
se taimi o ia ia se aso o soi fua pea olo ua tua o lona fina ngalo ia o faa momoa o ia la valena la tofia i taua o le masino le mana na ia o fuma o lau a ele i lava le manong ia tosina i o te mawhau sa usa ili ai pea mo oelo uau tu mai lonely ma la upele a ita o le alofa ua moni ua faati no ina ua ulava mo oe lava moa na pele ea wana o oe i lo ufatu Uina tai ai le talalele le fili e tau mawhai i a masi a o le alofa moni e ilo i a sofa a bene o ia i o ni paa fita uli e alia e mai se tai ni muli muli e no fo tai ai ma ia sauni o le alofa ua moni ua sili le aona taua o le na fo i alofa ua uma ona ua oa i taua i tu maui le tatalo ma le whaatua le tamae whaamanu i a mai i lo maaina le nei ua whai le nei whengainga o sia maoe le tama i tau te mai i taimi o whai na tā Umai a lonely ma la upele a ita o le alofa ua mani ua faati no ina o le nei whengainga o sia maoe le tama i tau te mai i taimi o whai na tā i tau te mai i taimi o whai na Yo e tai dan tu moi lan tu mana wa tu e halulu fa lua po le fa to. E fa ma tu ia tu e foi fa malanga al tama ya le le si wow tai new fa pe la tu foi ya tu ai ngai Australia. Va tai pa mo me o ma lof tele mo o e ma tu ia lo fa malanga ma ya tise u isa e ma va ai lo pa ke manena o ma tu wan tu pa u ile malai va le pa ur mana va le longo winga ko su I fola ko va ngang ko ko mana va le papa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Millions of children today come from broken families. But do children of divorced parents get over it? Do they really bounce back and live healthy, happy lives? Or are there any long-term damages to kids of divorced parents? Recent figures show that 90% of children from divorced marriages experience serious shock, grief, and fears. 50% felt rejected and abandoned. 1/3 of the kids feared being left even by the parent they were still living with. And 2/3 experienced extreme loneliness for their other parent they were not living with. Surprisingly, 37% of the children were even more unhappy 5 years after the divorce than they were when it first happened. In other words, time did not heal their pain and wounds. After the children of divorced parents grew up, 40% of them never married, compared to only 16% of children who grew up with both their parents. Children of divorce were more likely to use drugs and alcohol before age 14. They had less social skills and confidence and were less successful at university.
They were also more likely to commit crimes. Girls whose parents divorced experimented with sex at an earlier age and were more likely to get pregnant as unmarried teenagers. In fact, the evidence is so strong that the damage from divorce lasts a lifetime. You see, since marriage is the foundation of the family, if you destroy the marriage, you destroy the family. The old strategy, divide and conquer, has been working to hurt and destroy millions of children's lives. That's what divorce in a family does. But if you've already divorced, it's never too late to start loving and putting your children first. In fact, the only one who can help you fix and heal the damage to your family is the one who created families. So why not ask Jesus Christ today to forgive you for your mistakes and wrongs you've done to your mate and children? Then ask Jesus to help you start changing. He'll help you love your mate and children without conditions so they can become the happy, successful adults you want them to be. Just think a minute.
Marina le Leo AJ Nazarene le Divine le Holy Malbese ai Jesus ai eu te longo fiala ai ngai fia matoto he ma foi me fia orai vanga ye le faul te lo foi ai ngole mantua la walunga i fidanga lo ti apolo ia e fa lu penga mai ana kai hau e po ana e fa lu penga al programma da al think of it mo intanto le rivenga o le fiafi Radio Samoa Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima i Vatolu Amo Mole tula nga fa tai sa mo mole tanto ba tanga mai le o le na le la si o le me fo le dei temi o le fiafi o le usa de mai le sa o le fionga ya le anto se vema le polkalambe o le nga i fo fiva o le emisia ya le afo i fa poponga o le polkalambe o le malu i fale pe on te pere mai ai el fatuia e me le palamo manisi fo an malo fa lo lungia e le fiafi nei ja, mangalo so leo lo titi feitama tete ento le tuolo to soi formula bantu mola ile so a taiao e te mo e fo i sei si fa poponga o le polkalambe o le awoli ma fo fonga mua maru e tele la singa o toi o le nei fiafi a marisi fo fanga o lo tapena tu ye le poana nei fa lao e lo tanto tapa au ia lunga wala tele o le au ia le pa ia mala mano le tanto tro ja ma de tuolo antu tupe ja wotele le la mea mana tuan tu mala fang fa mano e pito sili ona tawa e la atolo ia fuala e lei loa ko lava sesi o ngai ke ki nganga o he manuia la fia tolo imata utu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le pasina se i esu solo ia samo lo uatu lu se i fai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata gato tunele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o basingano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia samo alo uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matama